Waiho mā te kiingi Māori ngā tautohe whenua e whakatau. Koe nei te whakahaua Tutu Ormsby e pāna ki ngā raruraru kua papuake ki Wainganui te kauhanga nui me te marae o Rangimarie te horanga nui. He wero ki a Tainui Group Holdings me te tia mana o te arataura a Tukuroi Rangi Morgan. Te hunga kua whai nei te huarahi o te ture ki te pana atu i ngā kai whakahaere o te marae o Rangimarie te horanga nui. Tae mai ki tēnei rā, kai te rite tonu, ngā kōrero. Hara mai. Mā rātou te ki he mana tunu, hara mai rai o kanui. Kaua he huna tunu rā te tō mahi tuku reta. I roto e ngā whirawhira kōrero i Wainganui i ngā rōpū nei, ka puta te whakatau a Tainui Corporation Limited me Tainui Development Limited me whakawātea te papa o te marae o Rangimarie te horanga nui i te rā whakamutunga o Hereturi Kōka. He toru wiki whai muri ake i te au katinga, kei konei tonu rātau. Ka takoto ai te kaupapa ki runga i te marae, ki mua, ki te aroro, o te iwi katoa. He reira tunu rā i te kingi, i tēnā rā, ka whakatakoto. Ka whakatakoto ea. Hei tā Tutu Ormsby, he wāhi anō ki te kōkiri i te taha pakihi. Nā wai rā hei kei, he muni tunu rā te oranga mō te iwi. Ai, engari, hara tunu mā tēnei whenua tunu, hei whakamahi tunu rā te muni. Maha tunu pihi whenua kei rote te kirikiri rōnei, hei mahi muni. Ko tēnei pūrongo pāpāho noa te whakahuki mai o Tainui ki a mātou, e ki ana he whakatōrea noa te mahi o te rōpū nei i te ture, kei te noho poka noa rātou ki runga i te whenua. Kei te ngākau nui te iwi, ka kite rātou i te he o tā rātou noho, ka neke. Hei tā Tutu, he whenua tuku iho ke tēnei, he whenua i tā piutia e te kotahi mahuta me te puari whakahaere o te rawa, arā te kaumārua, te whenua nei ki a rātou. E takahia tunu rā te mana, te mauri o ngā rangatira. Kua mate katoa e a rātou. Engari e ai ki tēnei reta no Tainui Group Holdings, ki te rōpū nei, kai te noho kore utu, kore mana hoki, ki tēnei whenua. He ta Gardner, te karere.